Asanda FPZ imbongi yangempela. Ithi isihloko sale nkondlo enginithulela yona namhlanje abantu abadla imbuya ngothi ithi uthingu lenkosazana unkosikazi ungizalele inkosazane laze laguga kabuhlungu ikhehla labantu bayakhuluma abantu bayagxeka abantu basondana abantu impilo inzima emhlabeni abantu sebadayisa ngomzimba kuthiwa kuya ngami kuya ngengqondo yami ngaba kekho dayisa ngomzimba akabambeki unzima ungenosathane nzima inhliziyo yami yohlezi balisa ngosathane uyinje usathane ungengalindele usathane ungenosathane omkhulu ubizane umkhulu ugijima ubize inyanga enkulu khona sizodumisa uNkulunkulu usathane ufuna abantu baNkulunkulu ubani onamandla uNkulunkulu nosathane unamandla uNkulunkulu ubani onamaplani usathane noNkulunkulu unamaplani usathane abantu bamanje abachoma ngokuthi emakubo ba rich uzofuma wakho afuba kwakhe bafe bonke kini abantu abanemali kuphele kuba rich usuyaqala usumpofu sokwemini no rich lento yaqala yanganyisa yaqala yangibasene yaqala ubona umuntu onempondo yaqala ubona icrank enelihlo ithi ingoma sawanyathela lamadimoni kepha thina sikade siqale kwanyathela lamadimoni somele siqale kwanyathela lamadimoni ngoba libhokile leli dimoni abantu bagqama umfaniselwana wesonto kepha inhliziyo zabo zigcwele usathane phela ukuthi bagqayise ngomfaniselwana wesonto sengisho ijoyini mohlanganisa uNkulunkulu nosathane phuma ijoyini ngihlele endlini okhuleka ngoba mina ngcwele ungqongqoze eminyango ngivulele eminyango avumelekile kule ndoba wena ukho ngcwele kuthi uyakwazi ukuqala kabusha njengengane encane ngabe ngithamba uqala kabusha kuyoba ngcwele siyakhanya isibani uvunguza umoya sicishe isibani. Sho bafethu ngusibhaye Mbonga eShawa nangofethu bafethu wenza inkondlo xa nizwile isibani sakhe so engicela kunina kakhulu njengoba ningisupporta nami ngiyacela naye nimsupport bafethu kakhulu njengamanje onishele inamba yakhe nizokwazi nimthole kuyo ithi inamba engangithola kuyo 063 519 9231 Asande igama.